ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. U Secretary Kashnat Hima Nongwa Mautamur Soyong Lengdokshim Uba Forecaster Nongrang Haga Arpun Riutarik Unok Pra Arjar Arpulai Ulami Syakmat Ban Pensyai Paj Ba Halor Kejing Syakan No Jong U Bau Lalek Tu Ye Kitiarna Ka Office Trekam Kashnat Hima Nongwa Mautamur Kabadan Hanongpo Bat Kejing Syakan No Bau Lalek Penpraya Ka Office Trekam Kabadang Penteri Thamai Mentah Hanongwa Mautamur Kabalami hakaway na kilat patay kubor kata hau shilong mel ukurwa ka atiar haga arpulay tarik unopra arjar arpulay. Haga bayaday berkani tungin ya ngap ya kajing pensyay uba forecaster nongrang. Awan hangde ban pensyay harul jogoto kajing mi kubor babakla kabalami ya kilat patay kubor haga negsis jan kabaladet arpulay tarik mentau benay. Halot kajing ketno jong uba Esther Singh janano ben usadarship Jom Kashnat Hima Nongwa Mautamur lembar ketukat ni kiru ba kibaru kimenturi bekinong kitkam kidekot Jom Kashnat Hima Nongwa Mautamur banga kumus keteri ngalatu ikitiar napo ka office Jom Kashnat Hima Nongwa Mautamur kabadon hamuda nompo baru hakaji dei pade bergajing penpra ya kayi office Jom Kashnat Hima Nongwa Mautamur kabalasna hakasno Nongwa Mautamur hi briefly ngakwa hibanethu balik kimi kiki barokai kadang kajing mi ka lombe ba kajing bom ya sutu jimut padang jongi ku kanhun barok away kadang ba yalale ya kadeka kamru kamde kajing le don bor jonga marwe na ket ikitiar gitar omle bangato na ket ikitiar gitar kalong da kajing ya sutu jimut lang da karai jong ka komiti kabalong hakakat pratari November hakasi national dorbar hor Bat hakatu ke komiti la aibor ya nga usketeri bangandung ngerlang no ikitiar kitar kibadon hau office bat kunjuru pade bangan pek ngan jungo bat ndalani kapor bangin saya wanra ikitiar haka office kalau hakan kundukurkom ngisora ya kata to keba apa lapal lagi lu ya ketua office ngadu untuk kesini bat nakalian jonga musketeri lu ngalato kasih pelai do ya kato ka kamera coba Grimson Soloa berutra jong to ka kamera baling ni pelai kada wano habakun ka kanhun ni pai ni pra kawara jene teyo lesa la dangi subat sa to office ka kanhun ka pai ka pra mano bencim ke jigin kli banwai ka bai de no te hak to ka jing yalang ka pratari no bombari lahir ngila rai ban petip no coba Grimson ban pelai no to kamera te na pendak kata to kali ka kamera nomor ru ka bangi perlu ya office kamdai ka kamera nomor ka aspa lai pusau kumaki IFIR ya kali ka kamera nomor ka aspa so pulai para bangan chimi usabi nang toru da ka baburom hiya I komputeran ilong kami ibadon burom ibadon ne mesin coba jingkit kli ke barang khai ma in lese I da ka baburom ya in yatu ya ka jingisha la da ka shaka kamun yatu kiai kitiar ibadon apa office Kitiar kibadon of office kita bita gini kesuki plastik bat kami lembat arti giwe pat kesuki like lang tam dan show bat ong kini laptop ki file kini kita te mai insa simlang gaji ki klik kata ben keren gaji sisa hakan kuno por ka bade biang por bin youtube ni sai pa to ha gaji dei bat kini ki bar khai nagaleng junga nga dep ai gaji thoro chu akting le do jo kai ma so yo Jika jing huri-hura jongi ke jimbo mistu jomut jongi pada kedua ada bai. Da kajing yang sutu jimut lambat uling do kahima soyo ba pidel el thaba. Namang swaban jang ini kike barokoi nakalian jonga ada bai ka siti ujor. Bar ka siti ujor kumde ka bangarai ngamarwe. Kade bagi larai haka ke komiti haka pratari. To. Kata kakut haka jing ide bar kajing keno bangantu ikitiar. Kabang amde balik ngamarwe ka jing ikit komiti. Kapaan? Haka jing ide bar kajing penpat penpraya ka office ka sedap di Nongwa Mautamur. Ngapa ang pensyay kunde? Shua kan ka sini kapai Desember. Nakalian juga ngalada bai kajing to haka pratari Desember menta usnam hi sa komputeran kabadi deputy chief. Ba namar malay
la syaka nambar bo leadership ba estasing jana bet udon hapdeng jong ke jiksa ujon ngala itu uling do so tingling do kahima soyong dengan habang ai kajing pentip ke ege ke komplain sa ka komputerian kadai hi kata kanung susya ka rengkat bo leadership to bala ongru atau kesiti komplain ka pratere bala da om pensone ya jing trai bacina ya kasna ya ka yimo pir cho kasna dima no amatumur kat bangim pat ya sutu jingmut lang kum ke kanduan barawai lada pipen trai jubo reka bak ada mi kano kahuri hurang bat kijing te nagaleng jungin ngim kri sakit kri mopi kata la sai kadar bala tho kata to prav da chho kat me kana kaya kata hadu kata tari dam pentre khalai tari nilai nalai ngalai spot di nalap ke jing trai katre bara bangalap ke jing trai katre kumaki kano yang bangang bernem berset kino trai kamnong kumta ngong pe yaki pe kalong kumne pi de tang kum kino trai pimtep ya ka ke jing ya ka kampo yang jungi kani ke kam himasimang impat don pada jing stu jumut nang bantare kane pisang ya tradisional ngong iki kumta te pisang ya tradisional nang de uske tri jo kisna lima jangan wan khane kane hoi tatu kane tli ki mo blok ngapan pat katang ya tu be jing sia ya bangale ya tu bad hadin ngapan pat katu kane ngale do baraba hakatu jing pat nga katu kane ki mo blok ro ngaya tu yu sonar sinong ala fuon ya tu yu ba dua lu rong ba jo tu sinong umdai ba ngakam yu tu kumaki ki o bangim yu jing te ye ngala ya tu ye ki kai ngawan ne ba pen pat katu kane ki mo blok kum kadak bang persya ya ka jing ya sapran kane kakam without any understanding of the jungi kum kedun barawi to tengah le kunta bat kum ngi ipat hi hadi la ta ku bor ba jing jok praja to office ka la long bos ka la kam sniu te namtip mano pada hadiah jonga berperbaik perperai kata tu namtip rege itu bege ke banga ale kunta to akila ta ku bor itu abu FIR hapo patar kema police station te ku bangalong hi hadu matang apa yo kalau mano ka information nanti nampai jadi dia kata sabatai ka bor te ke te hadi te kabang yoi ha FIR baladon usketri rudan to ngari usketri nampak ban pensai ko kini kiru orang ba kidi pun kenal bah tapi hak kat arterek benai banyo usnam arajar kat kendai ngidon ke general meeting hangtei ha community hall jaya langsning kenal bahaya kata bahang to lajit iginong kitkam bagi dekat baro ngade usketri to om pacem ladon katel to bat layak kut ruhang to ban penthma ban je di dekat bikin ungkit kam jong kasnat iman automor omla bangde ha kanu ko committee like no ha general meeting la ne kadorbar ba automor to but kajimi jong ne sekretari ngamtip na yumi la chuji da dukan sha ne tip la chuji da no restoran ngamtip ya kata ta kata ngam kwa ban keran jengah andre adi sekretari 4 jam 8 khen janga kamdon kono kolektif komiti bingino bane keren ban penthman ket kam tengah ya di sekretari kata nak kuat ban batai lekot akan jing ide kajing yu i jonga budon sekretari ro ba IFR ba kan kerten paru de u ta tengah nak kuat ai ban keras le jing ide kata i ha jing ide bakane nak kuat ban batai kum demo kane ka cina di maru wa motomor kadai ka snat hima nak hima soyong ka bompat itu dapat sekausa cai kada kata ngai kon election sekretari ba lada pio i pe bagi la patai ku bor ki ba Piru sudah sipjoniru uyaya company kontes election nak tiket kongres motor asal mana kan ajar pulai henry yang kelimat ke bakat do saban dai kateri bani election orang dia no te saya kedar be kamdon ke section ke ban ke ba kajing itu ku berkata nar balik ke hima ke bompat itu dah konsel tela nama urus untuk kata te usul kata te saya kedar be kalau kumta kam te kam ku mengajing ide berkata nolor kata ruah lada kadang cipta jikum hak pos security di tengah ada cara saya pakai namar babaro kita riboy seti kitip yang ada kita direksi di mana wa mutamar ba kitip rupa kalau organize kingdom ka jinglong jong kesna di mana wa tumur ke badon ha pada kerong keram hadu mentate kadon cibun bahagida to bangam ngamla ban tu cibun kita kibon tentang kegiat apa ban tu mo pi cisen di baladu basdang kamdon ke jingyat baik kaya tapi ban pendak yang pedang ru kaya tapi sebab pois thong ru ka jing yai be pi
bom yang baik na do basdang pi ka jingyo sanat leadership uba estansing jangan nombet ro kamdei ke bawan hakalanti ke badai kasumi ka sanat leadership nang ngimtip ya kata hakapor balong acting lengdo uba ras tinggal thaba hausna arjar khat kanda na do banai match na ngambakla kaja kuno tengaru ngadi kudwe ni ke dikot ke betrishit ham ke maso yo to ko baru ba estansing jangan nombet ro ude kudwe ni ke nokit kamu pe ya boundary to ko tengah nga asis si kam jun nga asis si kam acting lem do kam syam dan kan ono kajing yakaran ban hak kom hak executive committee dorbar hima so yong balat jil leadership tu leadership lo ba station jana ban do ndon ka weiru na kan ma committee ka ba khat pratari jong benai me arja khat khandai kadar executive committee do dorbar hima Pacang ladan kan ono kajing yakaran jing di bakata but last executive committee ketika arpusan terik jumumehi incam ladan kan ono kajing yakaran ci pakasan nak saudara ba station jana nomba kum hapo executive dorbar juga masoyong to but kadang kawi ke committee ka kasan terik ujuan ka badong ka dorbar kerpang ka bala convince do acting lendo bon kipai ba ngidon takiran basno but kadairu kajing kendulang kaba convince kaba alum do acting lendo uba ras tengol thaba atopor kaba kadu sundon kaba udu do sundon ya kam acting lendo jugo oh akut kata drama hadian arta yang mi kasanat penman balatung acting lendo uthung wa estan sing jana nongda mi bat kata kasanat kami haka ar pusau tarik benai me are ka pratari ku benai me ka don executive committee empat ya kan Arpusan tadi kebenai me kadang executive committee room cemlaya tu kalau aja kasanat leadership arpusan tadi kebenai me tembut dorang tak hakap hangno kejaka hati buai sanat ya kata to klaim ka resolution lagi kur gija mi kami kata kasanat to te nomor ba ngilong ki beri baca ham menteri kamhima ngile ko do ulung ulang upen kro unem tai tong ye kendu lakum kenhuan berbawe haka jingalam jumba estation janan bet berbaras tinggal tapa to pen I ya kata kesana sei ba estation janan bet didulir kendau jog ima soyong kaba cheese pa senam tam menchua pe bakane ke area jog kani ki dulir kendau jog sedat hima wa motomor kade na bu ki por handai thai cheese pa kasan senam tam menchua senam cijar praspa anyu penriu terhanta to nang dapat de bau Delhi osot dak baburong isa yo ba Delhi ben de ba sempam thaba de u lendo je kema so yo to por kami ke isu bakat to kan gisno IT lo chima jirang kiki kun ki hajar ima so yo ka to por ajar kan kendai terter but kan isu ke jepun ki te layalang ro do ba ras tunggal thaba berba station jana nombe tinggi en bolang ke yang tapat na kajing temu bakum no bandihi ya kajak kaju hima chku hima kan kajing stu jenggot langkum kyun ki ajar kan no ngabade tengi persan ban ya kata to bakum tahu la pen isu diulir kendau baham thei di bendon ki menteri khat nyau terli ki kor khasi to bar hak standar ke bala ai baras tunggal thabaru la ai bor susu pan yau sedar siap bau de ban plus susu pan ki kor khasi ba ki kor thamai baru menteri to ngele no ia penbiang ya kata bat kau kesenjam ke banding kong do kalau kunde ni heran sa nongwa motomor hakan riu terik Julai arja kan kendai riu terik Julai arja kendai hadin baras tunggal thaba ulah kelam nakakam sedersiap nakakam acting lendo tongi her ile punong ipelong kejingalan untuk hama motomor bat hang tongi pensyaya kejinglong jingman kami kekerung keram tu, pabak motomor ki ong sa ai pija cispa senam tam menjua, balai menta piwan ong bangi apa ki masayong. Kami penbaiknya kata, kami nak kata dorbar kalong, bancim kowe ke jingalang ke bakarpang nak kata budget no iki dekot ke step komiti jog dorbar cina di mau wa motomor, kenang ban penia caprang ya kakam. Tengile aku no, hak kadar tu jung Julai arja kan kendai pat, kadon ke jingi kedulang te jaya orang Senin, hak community hall. To, ia pelong tu kejingilang kerpang kedon bahasan pun dikumut kiri orang ba. Ban ia jit di dekat ke step committee. Ban ile kuno ban ia jit jangan kumu sekretari jong senadima. Ban hak tu kejingilang ru lasim yang negarai kunne. Ba yang kejingilang de berkejing
nama baka de kasinat hima wa matumur kadang long bermut berngat kabum pat syai perthai ngia dar stang ya kakam ngim pala banyak keren ni katem kinukit kam berkit khot ai bikin yan ban ondala de ban pentamai kinukit kam berkit khot ngin si kendu ha general meeting lane kadorbar nawa matumur ban pentamai gitu khot kata kaya ta ban ha to kesengi ro bala yo ya ka executive committee la perskam ru iki dekat ban ina thung ru ka working committee ka ban kme iki kam ki bolo urgent nam ta ban penyai be iki kam di statima to ngila kono ni pen bet pen kat kum ki kot isla balo ra ba jana pidon ki menteri ila pa ya ki ti kur ki jai bikin pa yu long nikmat bon long menteri ngane to mi ayo e kita bar nga compile nga kus ki tri nga don ro kita to bara khasa tarik jong September arja ka khandai pa lapan skam ni ki menteri merin restoran ka brana polo Bat hadin nanta, hadin kata kakasotri September. Ni don kejini kendu ulang. Para baladon kejini kendu ulang, ba extension jananong bet, ule kumno, open ya kita kikot kendau. Jo kasnat hima nang wak motomur, kabak ketuk nadu na lailat, kabaya cidu jalitam, kabaya itu genong ladau, ko umsong, ko umska nong bertam, ko umsan terter, nata kabapoy cidu pathar khama, kabarung sa nawa mauleng, kabalay chuchuru sa do nong sawa umsalyang, kabarung sa ranigit, kabalay sa gorsyok. Bat kita kiwi kibenta baro sa do pilang katawang kanay kaday baro ha kacunat himana wa motomor. Lajit kirang ba kipi sa ta lek kendo orang ba senang lek kendo ikipay ba pensutu yaki baganay kaha kacunat himana wa motomor ha kahima soyong. Mas na perskamentri lami kata. Tengi kali jing syai kayong passion ya saudara. Kat kani ka kamba ka ba kahima sayong ka ba kasna di mawa temur cispa khasan nem tam mensua kal aja mentangin chupenlet sya pensai krebi ikipai ba hato kamara ka jing baklaya ni. Tongeni ya suki jaya kana kakam ini kendo yos iem jo ka jirang ini kendo yos iem jo ka melim ini kendo yos iem jo ka rait marwet ngin ya thir chwa pramangi kirurang ba kinong sesyar ni hima lada kakam kabit kapiang ngin si tetek kenya kata ki mentang ngin chu atak chupai ba ngin penonggur lam tham yo pai ba ngin bergam yo pai ba bandong lada kim tre bandon bangi kane kadulir kendau kasnong jo pi ka ha ha juris chon jo sa di ba wa mutmur pi ha ban mi no kamne ki masuk kat tasnem nila ino kamne ki masuk tentang cukum tahi kino ki dekat ki reurang ba ki menteri ki ba persya ki ba kwa bania daga leti kepada wong pi balik lo mo jotho de kakam tengah-tengah ajar ba badu naki por baro itu ki por wo ke na badon kan ko komiti pinai kot komiti syu yo a yo bi yo ke kum ta ter nomor toy long yo usap penjat usap berseni ke komiti tengah jenjar ba ong ru da ka burong nadu ka nyu tarik Julai aja kendai hado kendai tarik September arajar arpuar undang eksekutif komiti undang wise nam klem ka isi jong ka hima cumudur mabi laban penyaya ka kam ha katu kat nes benai te hoy kadon ka working committee no wat ka working committee kam don ben perkat kidon ki kambal pendek ka office hoy laban don tombak ka isi ke depan don kipai ba ki dekat ki ong kumno kata ka komiti jo mau tumur kamdon don cibon ki program ki bayar ki ba ka disi office ka khat ya ki nong sensar yo leadership ngalai persen manga don cibon ki program ki balek ban penpet ya ka border issue ngalai ban persen manga rai haki cap ki banga smutu baka de ka kam imap achu blackmail yang na ban represent ki komiti ka ong yo ka bahai phiru pinlet na ba pindu sutu keren mapi, syai mapi. Nampak ngangam ku akan syak tentho, hano habang ampas kam yang nongren. Tak. Persyangtan ban sepan wadau yang ngaru. Bat kajing persyang cuma ban wadau yang ngaru. Dah kaba mangangap wa benyai persedia reki kam. Ompet kano kam ka benyai turai dah ka office. Ide benyai syai ka komiti. Kajing lut jing set ne. Kajing yo kaya kuno ki kam bar in each and every corner jo perkat kam jo ni executive committee ka ben yo ka clear picture uskep no yang bar ka jing skep jo uyang ha kawan ra ru ya ka jing deko ha ka jing dei ki kam ki jam ki personal jo ngabadu
blok i kontak jonga bat ka communication jonga pre jungu kadikot no ngada ngadon kami ban information ka sulong lemba ki perlo to bat haba jadi ne ki kerung keram barokoi kami itu kajingnya susi kajingnya sutu jungu bakalan tai nanga set pa ka kubor no ona to saya ingin penkendo dadai banginnya keren penbahai ka kambo along balok keluar bani penbah kata adinga keren 4% dah kajing sukia ngakloi banyak pemap, ngakloi banyak bahan, ngampak banyak tahu, ke balak ini perkat themai kakam, ini themai kakam, lada ngijok lang, lada ngiram lang, katanya susu jumut. Jutre banyak daya kata. Bat ke komiti kamdong yang tak. Bat haba kamdong ke bakung kata haka bakut ngayo snow yang kena kawai ke jemput. Ayo snow ke jemput na ubasan. Book shot bagi orang soyong. Upun yang awong bana wan komiti kata kadeh ar penrutrik Oktober arjar ar pulai mentah. Haying jong ubah soyong. Tengah ngale. Kamu suka teri ngale karang tarai ba punya keren ni kikam kibedon ke jingedi batu nama ule book shot ule DP ya kayo gahat. Ane kayo gahat ke bagi le keren teng. Bansena bandu kayo ba aspa sampo teli. Apa terngah kajungkular jong saudarship. Kajing klik ke himar kau saudara siap. Takkan tarai ya keren dengan isu yang kayak subjek kebidi batu yang kakam kapal mau ubat dalam apa yang tu komiti ya keren penbannya kau ke agenda. Berkata ke agenda kalau kau bayar like nak kajing ya kakam kau ubat. Tengah mau orang iki kan kakam di benda keren eksekutif komiti. Abang ngau suka teringat di berkombin, ambo ke agenda, mana banyak kerennya kan ya. Tehak tak komiti एक बटन मधुशा उडनवे उले berkuat udah udon running star emirates baru loska lengkap baru bookshot bat manga ngidon nak ke komiti ngam sya mau ngapai sene kane kali ke kam sunca kada ngimla bang pelong kam kai bang cuye trekam perlok kidon bun ki menteri ke badon hamar janji yang bergayung jong bookshot kim don komiti balai kan khot ki ruang ngam sya ini keren itu komiti Barka bami nang ta kalong bagi neki riurang ba baro ki badon nang to ki ong kanela suntu bagadon ke jingus tu jing bomnya setuju murah pedang jong sekretari ko leadership au 4% right kata bat ngakwa ya ke jing penbah pikir riurang ba shin mata senjam manora ca jingus tu jumut ba larai ham taro bagi la ong hi nilai pen kedua yo leadership yang request ya ba udai bantre banyak komiti Ladau saudarship bukan type yang kajeng ha, dadai banwen no yu nak kajeng long saudarship rong yang banwen. Ladau sekretari bukan type banyak ha, yang banwen no sekretari kau ngal welcome kata, apa bahagia kata. Ini setuju mungkin, balik ini tahu. Ya kajeng ya baklah hakim katelik hanya ketai. Baru kau ngip long ibajana. Badai pat dikini kiri rong ba, masuk ke arfun retorik menmet. Are dalam saya mensifat kila kelar kejutan joki, kila syukur yang ada, kila syukur yang ada, kila syukur yang komiti berawai, kila syukur yang senat hima berawai. Badai makiru penban, kiba ayam faya sudah yang ada. Nah, aku tuh kesini, aku diterin kalau orang yang kayak kejengkeran mata kami dengan record, dah kebasai kedar, bad berawai ke proof kedar dan pemlak bang lain. Nama pidai kiru rampak tanah keranian, hak jabin pisah baju kerbat cebi, hau estansin jangan bet. Wajah kembali itu badong kebayong piong kebayong. Wajah nongre mulai jong tim sutu ya kata bisu sya kontrol ban blackmail ihun. Ini kira ni jisya. Hadu mentah until now. Hadu kena kemat ke pemerintah. Ngaban ong tong ini merak pengerak cakami jong kejeng kira dan setuju di kikam ngalong welcome ban pedang ya kata. Henry hapapi ya trade board tengah melak ban pedang ya kata. Tok. La kata senam 4 dia snow nak kilim dok kahima soyong bikin dong kadon ka dulir kendau jo kahima soyong kadon ka dulir kendau jo kesenat hima nawa matuma hak tu kepor balong akting long dok ras mengaong ubak jana uban ra yang dulir kendau barok ni kendel lu tren nalor kata ru ya kahima soyong langsung cara kur thaba yau ja ha yau hiang yau men to batu nak ikut kislah jongka dulu kendau
jong kahima sok jong kajing sia kadai hok pendon kajing pri kajing sumar jong kita kikut kita galai ka do au ba estan sim jana no ben bani no ka pur kita kikut kendo jong kahima sok jong to usai dulu kendo jong kahima wa motomor upendi yang to ba kita dulu kendo bi kedau badai bana register kerteng jong kini ki arjan kur jana no bet berkurs imsa kata kajing mi ikut kendo tu kimi dah kalau tinggi badai dekat bomdai ngamang berbatai kota dan reba mi kota tinggi persam lada kaya bek ne lada kombek lo ngamna dan orang dah kubai badai ngakak berbatai haka ko haka komiti ke bekerpang hi ke belalong haka pratari November hi hantai po kesin dah sembar debar hor kalau kubai ku benlai keren bagi dia benbu kono kajing ujor so akting lengdo ada solusi kibor lada kasak bangin bu kajing ujor to wei kalong hi hadin ba ila lumi tu komiti nak basai kedar baik kalong ba ngala flash ya kan notice belum komiti nadukan riuteri November nak betaka komiti khatratare hadin bangala ya pun chua gi pun ki khat belum komiti balik notice joka step komiti role apan po ya ba estan sinjana no ba barok ki dekat hadin lais ni soswi mayo ya pun call o ba estan sinjana no ba ulama ham yang ini dekat yang ini menteri bandai komiti bakal sekretari tau apa solusi le golong haka khasau tarik menit ngayo ya pun kol ba duan yang do wen ki rung ba nan mau tumur wong bana ngimuan komiti chu ka pratare ko boleh wong ba ujana ula juba itu ki agenda jopi ujuba ba ego ngilong komiti hayeng jungras te lasai kasni bomor la khasan tarik Masai kasni on train no ya kayu opes but on board no ka JCB to nduk no ka JCB kiwi perkikam wong saya pe to tenang ta kaja kota ki baru kai tenang la pun biang pate yo ki dekop ngilang ngini yan komiti no kumno yo ngai komiti yan pe mla ban persangge komiti ha bala flash ki notice baru kai ka ba kaja no tingi sim ka rai ban komplain ju leng do kai masayong tengla komplain ju na ujor su na karpa ju baude bantu klarlam ya kajing jekrom kerram makasina di mana mau temu te lembaga siti ke arpu terik November hi arjan rafulai to jaru buta te na kalem ju leng do mampa yu i signal pun simkam cikini bene waktu leng do te susu pade na bana ki kubor ham saya dan dentai lembaga kibreu na mau temu hi lembaga ba doen hi uba ong yang ha ba ujana lengkap beruras menuduh kini berpeluang meeting situ ke area na gravel ranigi jalur terter don ke jingtemu na entah kikam sop ndentai tengah ngali benetu apa council teki onge ngabu ke jingujor tengah labu apa jingujor ka arsotri umbar araja ulai betos nabi ha ke jingede berkata te ban ong bangan pensisa 40% ke don kata ke jingtemu ban yadi sop ijaka sini stai ban aiwa sini stai te ngamla ban pensisa kata kalau 40% gini berkat review usul kubur ham saya penduduk tai dan beri ubah le butuh sop ki bobon ki kam kwa bentri beroi kwa bentri don borte kadon hi ke jing subas niu ada tai tebi orang kota to ban perkut kenjat kam haba kami kan ka kurung kerang ngakwa kumne kenjat banong ba nakaliang jongi ke komiti ha to ka pratare ngim syam la syam kono gaji keren no ban khang ban sana sunrok ku bawong ba alam mau to tik menra patron buat bantang ke JCB ne kuno ngim don kata gaji keren bat ngi karpat ru nga kum sekretari nga karpat ru yo sadarsia daga karpat red bon pentrai kam kloy no kanang bandep chua gaji nyesen au de banai Februari kade gaji munto jong pai ba Nimdon kalau no kajing khang namar kadang jumuto jupai ba ang to tenri kajing dorba ni tai te berdor kam ni pendek chua kalau nak boy